ngasi senapati da kuki amasum naga ani ki marak thuki thawdokhi ne haiba video footage ama social media da viral oirakli thadri makha yumi kum kai tapai siasamilo chodero siasamilo senapati district ki tafau da kuki amasum naga gi yumai thanakhri akan mamong da nomai kapnakhri CRPF ki personal ama Sokle Senapati district ki taphaw amasum masigi manak nakpa area da kuki amasum naga ani ki marak nauna yumai thanarakpadagi sauna ungkhatnari thawdo osigi matung tarakpada mafam adu akan mamong nomai kapnakhri kuki khulai pai bisingna kapthorakpa oigani singna maru na panbadagi CRPF ki personal ama Sokle irang asina maram oiraga nauna NS2 Imphal Dimapur lambi hangdokpada ngairingaida amuk hana Senapati district ki mafam kya lambi thingduna makhal khudimaki gari sing satoksin tawba thingkhri thawdo asigi matangna press na phangba pawge matung inadi kuki amasum naga ani na yumai thanariba mafam asi tafau da leiba mapan suba MR gi battalion headquarter ga yamna nakna leiba mafam amadani ngarang amasung asiga lonaba nongyai matung pung aniga minute ni phuram tabada tafau kuki da leiba kuki gi yum ama maisaki thawdo fopo matam da Senapati district ki gate security personnel singsu leiba matamni maisa khraba kuki gi yum adu irang asina maram oiraga mi leinadraba yumni hari thawdok thokraba matung ayu angan mapung ahunga makhairum taba matamda maisak liba yum adu kananaba fire service ki kangbu sing mapam adura lakhi aduba miyamna thingduna fire service ki kangbu sing adu sangan khiti thawdo si thokraba matung ikan kanadana lai village ta leiba Paomei Naga village ki yum ama amasum Phuba village ta leiba Paomei yamagi yum yauna yum ani kuki ni singnaba singna mai thaki thawdo aduna maram oiraga ngasi ayupung mapanga minute kullom taba matamda irang adu hena sakthoraktuna Senapati district ki mafam kya naga singna lambi thingbugi khongjang changsikhi amaromna thawdo asina maram oiraga tafau kuki khulama sumasigi marak nakpa area da akan mamongda nomai kapna bigi makhol takhi adubu thawdo asigi matangna press na sapsana confirm oibadi Liangmai tafau da kuki khulai paibisina kapthorakpa oigani thajaba nongmai maruna panbadagi kuntraga taruk suba CRPF battalion gi sub inspector general duty Pradip Singha kobama oi thangba makhongna panbadagi Sokle thawdo adu ngasi pung 10 rum taba matamda kuki khulai paibani singna kablakpagi thawdo da sokhibani soklaba CRPF personnel adu Senapati district hospital pukatuna lekatnaraba matungda RIMS hospital da refer tarakre thawdo asigi matung tarakpada Kangpokpi district ki down area da henba security force sing thomjinduna operation sa thabokre local source ki matung ina de kuki khulai paibi singna liangmai naga village te attack sa tharakpadagi CRPF ki henba force sing sangsinduna handunu khuthokna bigi thawdokta CRPF ki personnel sing adu sokhibani hari nauna kanglu ki irang tholakpa sina maram oiraga manak nakpada lairiba khulsingi miyoi sing lanjanakre Senapati district headquarter gi mafam kaya da miyamna uwa phaijinduna masum tire mai thaduna lambi thingbagi khongjang kana sathari aduga nakal amaramdana security force na Senapati amasum asigi akoibi area domination patrol amasum flag march satuna irang lakshina bigi thabak yamna kana sathari amaromda tafau kuki village kuki gi yum ama mai tharambagi thawdo du tafau kuki village authority gi mekeri gi akan mamongda kandem tarakli thawong asi miyoi bigi lisat ki wangmada sathaboibena yabangamroi thawdo asi da mara lebe sing adu district administration amasum police ki mekeri gi sabsana masa khangdoktuna log yoeba action lokadabani pungkun gi mari gi manungda yum mai tharambada senari be sing adu tholaktuna kuki customary logi matungina watho asilushnana ba honagadabani hari Ukrul district ki Sinakaithal Tangkhul village ta kuki militant sing akan mamong attack sa takri nupi ama asu opanangli ngara amasung asiga lonaba ihing nongyai matung pung taraga ni thekra helakpada Ukrul district ki Sinakaithal Tangkhul village ta kuki khulai paibisingna akan mamong nomai kapsinduna attack sa tarakri thawdo adu da nupi ama Sokle hari adubo press na sapsana confirm oibadi ngamdri thawdo asiki matangna press na pangwa pawgi matung inadi kuki militant sing aduna afaba makhal gi khulai sing sizinaduna Lapland Nepali pastigi cemetery rom thangma maikei digi Sinakaithal nomai kapsinduna attack adu sa tharakibani hairiba Lapland Nepali pasti asi Sinakaithal Nagal village asi meter sani go humdra rum lapna leiba maphamni khulasi ngaksena biki tamakta Maha regiment gi kangbu lerong khibani adubu handakta Maha regiment gi kangbu du sakraba matungda Manipur rifles na khulasi ngak sendro lerakhibani
Laingaki Maikei Mapamadu Santi Hanjilanga Basamaga Contraga Matushuba, BSA Battalion, Manipur Police Amasu Manipur Rifles Kikambu, deployed Taurabasu, Niak Latana Kukishing, Shinakai Til, Kul Sidonome Kapsinduna, Katnaba Hova, Kunjashin Kian Kanganbi Tong, Lepton Satari, Taudu Osiga Marilena, Shinakai Til Tankul Biliski Maikei, Taudu Oshida Sienari Vising Masakangdokuna, Atubangatamda, Faduna Loge, Tabaksing Lokanava, Takshilak Pagalona, Mapamadu, a security forcing deployed Tauduna, Kunjasing as Angam to Wandanava Takshilaki, Taudu Oduki Matanga, Zalenga, Mediana people report Amagimatunadi, Lapland Cookie Beles, the Hana security force Lerambasing and Lautoki Vadigi, Kulasi Hena Khudong Tinga Weba, Pibam Amada Mayok Naduna Laki, Marang Ihing Ating Bada, NSN IMG Kangbuni Sing Nabasingam, Lapland Cookie Beles, the Laglaga, Etexataki Hena, Madal City, Abu Taudu Osiki Matanga, Presna, Sapsana Kanpam Tawudingamdri. Central leaders in the Kaurakpadagi former CMN Birengasi Dili Sakri. Manipur Housing Odiba, Tangulita, the Bapiva Masiga Maria, and central leaders in the Wakanana Kaurakpadagi, Nasi former Minister N. Biren delegate among Impalta Tokri. Former Minister N. Birengi Dili Kongsanasi, Lambda Masi, the ZFD Yauna to 1 Lukayana, Census Pangtok Tringamawinana, NRC updates and Taugoda Vanihana Sangsiliva Kongzanga Sigamari Lena, Oirambaye, Dimanasiki Matang Housing was Dili, ruling MLA, Minister Punataraga Mari Delida, Station Tauduna, Union Home Minister Amit Shah Unanaba Shedurungaidun Ladibani. Former Minister N. Biren Hokibanumit Mangani Mamang Delhi Satuna, Union Home Minister Amit Shah Unaduna, Lambda Masiki Census Pangtok Tringa Mamoina, NRC updates and Taugoda Vanihain Ai Basirol Pishin Bayana, Dakshin Kibala Ravani, Loinana, Union Home Minister Gimakedigisu, positive response Pira Krehina, media Fondo Palekravani. Amaram the Manipur Housing Census Pangtok Tringa, Mangoinana, NRC updates and Taugoda Vanihana Miam Sangsilibi Hoshika Marilena, Election Commission of India Gimakedi, Manipur Police DCP Mokes, IPS Yauna, Senior IPS Officer Kia Delhi Coxing Kraban Hensu, Paus the Pali. Sandel District Lam Square Mile 1.4 Myanmar the Pitokina Batarang Toribes Nakunja Singkul Tadolagas Kibayana Lady. Indo-Myanmar border lamgi sayenaba lairibasi losinanaba India gi maikei Manipur gi Sandel district ki border area da lam square mile 1.4 park saw jaga ama Myanmar da pithokina ba thorang toribasina maram oiraga mafam asida ngalingai digi khundaraglaba khunjasing namduna mayu maikei thadok halaga sakhiba yana lairi hari Pausna Makatana Haribana, Myanmar the Pitona Taurang Toripa Zagas, Myanmar gi Sagang division the Tangana Lady Manipur gi Ngamkagi, Saruk Wariba border pillar number 65 Amasung 68 ki Marak the lady of a kilometer 2.8 lom sang Pamasini. Southeast Asia the based over diplomat Magazine the review to keep official document amada Haribana. India gi Maikei digi Lamkai gi Sayana solution ba Myanmar Pikinava Kanariba Mapam Saurakna kilometer Ohumlom sang Pamapani. Haribangam Kai Paring a Shida Kulkiama Sukundaribani. Kongta Ashina Sokwan Gadariba Kulsing Adu Gimanunda Molsam Kangzang Yengo Land Concord Sangpol New Sangpol SL Sangpol Amadi Zoldam Nasing Kulsimi. How's Oiragiba Pipa Machine Maram Oiraga Kolsing a Sigi Kunjasing Masagilam Amasum Yum Nasing Basing a sea, Tangta the Bapibam Amadalinari, Kunja Credi Kongtangashin Maram Oiraga, Myanmarum Tinkiva Yana lady, Karamana Masagi, Kul Tadoktuna Satkiva Yana lady Hari, Ningsing Bayava India Langaki Ministry of Externals appears in housing Lushin and a lady Indo Myanmar border Gisay and Ribisaru Asigi Matanga, Leba Anigi Takti Yamnakan Warisanari, Kongtangas India gi Egis Policy Saru Amuena Pekal Katabani, Adobe India government a Pekal Liba Kongtang as Kokomi Amasum, Namkai Paring as the Kokis SO Singi Makedi Yamnakan Yening the Bafung to Kravani, Loinana, Central government a Pekal Liba Kongtang as Handonava, Memorandum Sing Bishinduna Taxin Malay Kravani, Loinana, Central government of Manipur Miam Amadi Marilay Nariba, stakeholders in the Tana Bataudana Manipur Gilam Gisar Memar Pitona Tori Besing Matanga, Mangzung Tana Gadavan Hena, Kangan Balay Kravani. Combined force na
KFF UPF की होम सेक्रेटरी की युम यावना जौक्सिंदुना विलेज ता पाक्सना ऑपरेशन चथखरि कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट लाइरिबा सेंट्रल गवर्नमेंट अमसुम स्टेट लेंगा कसु साइन तौनरिबा कोकिसु मिलिटेंट्स अमसुम ननसु ग्रुप अमा ओइरिबा KNF एंड की अपुनबा यूनिफाइड कमांड की चेयरमैन सेंट्रल कोऑर्डिनेटर ओ इरिबा KNF UPF की होम सेक्रेटरी ngangboi kipgen की युम यावना जे सोंगतुन विलेज तंग CRPF की कोब्रा कमांडो सिंग यावना अहेन फोर्स सिंग थोमजिंदुना कॉमिंग ऑपरेशन चथखरि ऑपरेशन अदुर यामलब नुंगै मरु अमसु मिलिटरी गा मरी लेनबा पोलम क्या फोगतखरि हारि अतोपा मना ngasi मरी सुबह महार बॉर्डरना पिरक इंटेलिजेंस ना पिरक रिपोर्ट की मतुंग इन इम्फाल ईस्ट कमांडो अमसुंग कुनगनी पान सुबह आसम राइफल्स की कांगबुना इम्फाल ईस्ट की सगोलमांग पुलिस स्टेशन की मनुंग सनबा सिनाम कोंगपुल की सिंखोंग ऑपरेशन चथखरि ऑपरेशन अदुर यामलब खुलाई सिंग फगली फगलब खुलाई सिंग अदुर मैगजीन का कोनाबा SLR राइफल अमा इंसस राइफल अमा मैगजीन अनि मैगजीन का कोनाबा 9mm पिस्तौल अमा पॉम्पी गन अमा कंट्री मेड लेथेल गन अमा सिंगल बैरल अनि हैंड ग्रेनेड अहोम MG अनि मोटर सेल अमा तुआन मखल की नंगै मरु निफुगा मंगा बुलेट प्रूफ प्लेट अहोम बुलेट प्रूफ जैकेट निपान अमसुम हेलमेट अनि रिकवर तौर हरि अतोपा मनंगसी इम्फाल ईस्ट की इरिलबुंग पुलिस स्टेशन की मनुंग सनबा केम की अवांग लेकाई एरिया दा कॉमिंग ऑपरेशन सथबदा RPF PLA की मिवे मफारी ममिंगना नमैराकुम संजू एलाइस गान मसी कुंथ्रागा मंगा अपोप लेखिद्रबा वार्स कावी मसागी मयुमदगी फाबनी मिवेशिदगी AK राइफल्स अमा SMG कार्बाइन अमा तुआन नोंगैसिंग की मैगजीन मपन मरु सत्रे का कुंथ्रा का तरेट बुलेट प्रूफ प्लेट अहुम अमसुम बुलेट प्रूफ जैकेट अहुम पकड़े हरी इम्फाल वेस्ट की क्वाकैथल लैसरम लैकाइदी की ओइनाम जिप संजय कुनगा तरुक एलाइस जिप्सी एलाइस सैसतपा अपोपा बिनोद कोबा मियोय मफारी मियोयसी मोइदांग पोक मनिंग लैकाइद कमांडो सिंग सतखिबा फ्रिकिंग अमसुम सेकिंग सथरिङै द फटखिबनी मियोयसी .32 दगी की पिस्तौल अम पकड़े हरी लोकताक लिफ इरिगेशन की पंप हाउस की इसिंग थानब ऑपरेटर लेतबदगी केनेल सिंग इसिंग थादबदगी लोफम क्या पाक्सना मांग याबगी फिवमद लेरी मणिपुर लेंगा की वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट की मखाद लेरीब लोकताक लिफ इरिगेशन LLI दा मास्टर रोल कमर्सरी ओइना थबक तौतुन लेरकपसिंग थबक पथाबगी मतम सही हुंफु सुरकपदगी हंदक लौथोखिबदा LLI पंप हाउस की पंप ऑपरेटर सिंसु यावखिबदगी हौजिक LLI की मखाद लेरीब केनेल सिंग इसिंग थाददबदगी लौखों क्या इसिंग फंगदबदगी मांग याबगी फिवमद लेरी हरी मीडिया फंग पाव की मतुंग इनदी LLI दा मास्टर रोल कमर्सरी ओइना थबक तौरंबा मियोइसिंग पुना सनिगी यांखैरोमनी मखोगी मनुंग पंप हाउस की ऑपरेटर सिंसु यावरी हारिबा मियोइसिंग असि थबक तौरप सही हुंफु सुरकपदगी मणिपुर लेंगा की मरी लेनबा अथॉरिटी की ऑर्डर अमगी मतुंग इना निमित खरनी की ममांग थबक तगी पोथान खिबनी मखोइसिंग असि की मरक्ता LLI की मखाद लेरीबा पंप हाउस सिंग दा इसिंग थदोक थजिन तौरीबा पंप हाउस ऑपरेटर सिंसु यावखिबदगी इसिंग थाबीनब लेतबदगी LLI की केनेल अहुमदा इसिंग थादबदगी लौफम सिंग इसिंग फंगदबदगी लौ मांग याबगी फिबम असि लाकपनि हरि पाउसिन हाय LLI की ओइना लेरिबा मरु ओइरिबा केनेल असि अहुमनि केनेल सिंग अदुरी मोइरांग लो लेवल केनेल इम्फाल लो लेवल केनेल अमदी इम्फाल मेन केनेल हारिबा केनेल सिंग असि केनेल सिंग असि दनतना इम्फाल हाई लेवल अमदी मोइरांग हाई लेवल केनेल दी हाउसिंग फाव फंक्शन तौदन लेरिबनि LLI की पंप हाउस असि निंथौखोंग लेरी पंप हाउस असिना लोकताक पातगी इसिंग सिंखलगा मतम की ओइना केनेल अहुम हाइबदी मोइरांग लो लेवल केनेल इम्फाल लो लेवल केनेल अमदी इम्फाल मेन केनेल इसिंग थादुना केनेल सिंग असिना कोलिब लोफम सिंग इसिंग फंगनुना लौ सिंगु की थबक पैखेतुना लाखपनि अदुब हंदक मास्टर रोल कमर्सरी सिंग थबक तौबगी मतम सुरकपदगी लखथोखिबा असिदा पंप हाउस की ऑपरेटर सिंग यावखिबदगी हौजिक केनेल सिंग इसिंग थाबा लेपखिबदगी लोफम क्यादा लौ उरिबा लौसिंग मांग याबगी फिबम असी लाखपनि ओइरिबा फिबम असिदगी लौमी सिंगना LLI की केनेल अहुम असिदा मौक्सागुम इसिंग थाबियु हाइबगी खोलाव असी लौरक हौरकपनि हाइरि पाउसिना हौजिक
LLI gi kenel sing ising thaba ngamdabadagi awaba mayoknaribasi Manipur lengaki asoba asoiba mani masigi maramdi thabak tawbigi sei suraba master roll commerciary sing asi lauthoktrine mamangda LLI gi pump house operator sing yawre habisi hana khanglabani maduna mathau tawbu pump house operator sing amadi mari lenaba commerciary sing lengana loksinbadagi thabak sathanamba tarabadi hauzi LLI gi kenel sing ising thabinaba pump house gi operator sing leitabagi awabasi thoklaroi maram maduna athuba matamda LLI gi kenel ahumakta ising thabiduna kenel sing asina koliba lawpham sing ising phangaduna law panbi yahanbiu haina lawmi sing Manipur lenga ki maphamda haisarakli militant sing IED pokhayanduna yengang popida laibe air post attack tokri masa khangdaba kulai matik sana paiba militant sing Technopal district ki border pillar 86 manaki yengok pokpi khulda deploy tawduna lairiba ahum suba Assam Rifles ki post attack torokri hari thajabi aba Paomei gi matung ina thawdo wasi ngarang ayuk khulai matik sana paiba masa khangdaba militant singna hairiba Assam Rifles post aside improvised explosive device IED sing mathang manau naina ahumlak pokhayanuna attack torokhibani militant singna IED pokhayanuna Assam Rifles post aside attack toraba matung militant sing aduna Assam Rifles personnel singi mathakta akan mamongna pungkhaya marum numai kapna khiyari mamai kapna bigi thawdo oduna nakal animakta asu apan yawbigi pawdi leti adumapu thawdo odugi paw phangmaga mafam aduda ahenba security force sing changsilaktuna mafam aduda paksana thibu humbigi thabak sing security force sing sathakiyari Belos Liberation Army की अटैक पाकिस्तान की लन्मी तरा हमदई सीक्रेट तरा सुखली बेलोचिस्तान की मास्कुंग डिस्ट्रिक्ट बेलोस लिबरेशन आर्मी BLA ना पाकिस्तान मिलिटरी कन्वॉय में अटैक चथबदा लन्मी तरा हमदई सीरे अतोप तराना अरुब फिबम सुखली BLA की स्पोकपर्सन जियान बेलोसना बेलोचिस्तान पोस्ट फोंदोखिबगी मतुइना Kajkos area da BLA gi fighters sing ahan bada IED sizinaduna army military vehicle attack satakhi matung darakwa numai round camera kapsilakhi special tacticals operation SWAT satakhi be attack aduda Pakistan gi tarahum du siri tarana asu opanakhi local source ki matung ina ahan bagi IED pokhai bada armor vehicle ani ama ada thoki maikai kyadi gi left na numai round kayamaru kapsin bada atopa military gi vehicle amasu ama ada thoki thawdo odu thokraba matungda Balochistan gi home department na khakosa amasu manak nak mafam singda matam khaktan curfew thamjin kren su paus na makhata na spalakli tentang nasum na myam na thamjagi duga hausiko ina di myam paus matang sa lusinjarage masu makhata ba no update myam pun ngamina sena channel sige maikedi gi myang mafamda makhata na thamjari